sadece ve sadece iman hani, baveri hani u dersa Kur'an da. Ma seydaya camiye ve çibki gelogi. Ve gayri dersa Kur'an ahlakı peygamber çiveje. Ma ekudi camiye da gayri Kur'an u dersa Ali Beyki ve hayata peygamber ve çiveje. Ma kad camiye da çeheye. Gayri iman u baveri u güvene çeheye. Jiberviye ki van zalima van haina ve gadrahane به مسلمان شهید سوسایرا کرن وان زرار کرن ایرو دخوینا شهید آدا فتسینه و جعورو حتی ایرو برخو نابینن فرصت نابینن چونکی بدعای مسلمانا بدعاو نفره آیله شهیدا بمینه وانا تجاری خیر نابینه ولو کی باغ و امریکا الپشتوابه ولو کی اوروپا الپشتوابه ولو کی تمام کافر الپشتوابه شي دعاء وبالدعاء مسلمانا مؤمنا قبوله هر جاري الواضخه بكم ابن عرده ورزيل ورسواد به جبر ويكي قلي برايا امي راسك مزنه اف دعوه كي به جايه چوان برايا ما دي زمان خدا لقارشي تهديد وا لقارشي ظلم وتعدي وسلاح وا وبتمام افتراء وان بروباغندا وان تعويذ ندى اف دعوه بخوينا خو حافظا وامانتي رو تسليمي مكريه يلي برايا ريا جامعه ريك قيمت بيه اف برايا مد جامعه دا شهيد بيه جمرا ميراسك مزنه درسك مزنه کو تجاري gerek ام اولاد خو سبیه خو ریا جامعه ترک نکن و دائما دوی اوغره دابن و جارده اوان برای میکو حواله ما بهورا سوزکی دا اموی دعواوا و میراساوا جبو مال دنیای جبو منفعت دنیای زوقا دنیای کیفا دنیای کسلک لگرک ام تجاری کماسی نینم سر و تجاری تعویز و سستایی تیدانه نشاندن خدا مشخیر و برکتا شرکتا محروم نکه خوینا شهیدا دائما الپیشیامت رونایی و برکت و خدا پیما لسر دعوا شهیدا ثابت بهیله خدا جو تبا راضی به از زیده وقت و ناگرم زمان مقدیا و همی دعا کی بخوین تب هورا می بیجن آمین و پروگرام مرحل دوی بقدر اللهم انصر من نصر الدين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين يا ربي تعالي كاري أخو المسلمان بكل تمام دنياي أنحاء دنياي يا ربي تقهر غضب أخو الكافر والظالم وخوين مجابكي يا ربي اتحاد يكبوني براتية خنار عالم إسلامي فتنة وفساد يجنى عالم إسلامي رابكي يا ربي مسلمانه کو دحبس و زندان آدانه لتمام دنیای خاصة الولات مجبوب دعوه كل حبسه دانه درکی خیره الوان ربکی يا ربي عائله شهيدا معلومه مظلوم دل شکاندین تسبیوان پیرکیوان عائلوان ستار و محافظه بکی يا ربي اكل مهاجرات جبو دعوات جبو خدمت دینت ترکا ولات خکرن يا ربي د زمانه کی نزدا دسته و عائله و ام بگین هف يا ربي اكو د سقنتي دانه اكو كنا خوشن يا ربي تسقنتياوان تلافي بكي وبنابي خوي شافي شفاء جرا بشينه دعا براي ما نابي خدان قلت جبون خوشي ما تدعا بكي والبي مكان بقيمات لبان وان شهيدا الحضور وان شهيدا يا ربي ضد الحق تمامي نخوشادا وزلك لوان هرتو براي ما يكون خوشن تبنابي خوي شافي بخاطر اسمي خوي عزم شفاء جرا بشيني وش تمامي نخوشيكو هاتن في دري واقرباي متوا تشفاء بشيني آمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جرعي پیغمبر و اهل بیت آویرا جرعي تمام شهيدارا جرعي تمام صحابي كرام را جرعي مريه جماعت حاضر را خاصة جرعي شهيد سوسائر الفاتحة خدای تعالی سیدای مراضی و خدای خیر ایمازم که
ونتب سر شعور هاتن خدا خیر و مظلم که خدا مش خیر و برکت وان شهیدا محروم نکه خدا مش پی ریا وانش پی دعوا وان نقتینه پروگرام و ملبرا قدیم میدی دی دره نمیار انشالله خدا جو تب راضی و ونتب سر شعور هاتن خدا جوی خوب گرین زیارت هاوه سر شعور هاتن 29 sene oldu. Ondan sonra 26 Haziran'da bu olay oldu camiden. Terör, biz camiye gidiyorduk, namaz kılıyorduk, ondan sonra Kur'an okuyorduk. Terör Süsa'ya baskın etti. Teröristler, biz de camide Kur'an okuyorduk. Ondan sonra sohbet ediyorduk. Bir de akşam namaz kılıyorduk. Biz namaz bittiğinde zaman o zaman Şehit Hüseyin amcamdır. Ondan sonra bizden siyer okuyacaktı. Bir de bir arkadaş Said dışarıya çıktı dedi oğlan bizim tarafımızda hepsi terör basmıştır. Dikkatli olun. Şehit Hüseyin dedi gelsin yani bizim bir suçumuz yoktur. Herhalde onun dışarıdan biraz işkence yapmış, şey yapmış. Diyorlar bunlar askerdir, Bismillah gelmiş. Bunlar terör değildir. O zaman demiş, Bismillah asker gelmiş. O zaman sen demiş, asker olsa gelsin içeri, bizim suçumuz yoktur. Biz gelmişiz burada namaz kılıyoruz. Ondan sonra namaz kılıyordığımız zaman biz gidiyoruz yani. Bizim suçumuz bir şeyimiz yoktur. Biz içeri nasıl içeri geldiğiniz zaman hepsi spor ayakkabı bir de asker elbise giymiştiler. Sen dedi valla bunlar asker değil, bunlar teröristler. Dikkatli olun. Biz de dikkatli olun. Oğlan bize dedi dışarıya çıkalım. Biz dışarıya çıktığımız zaman bizim ellerimiz ipler bağladılar. Bir de bizi yere sürdüler. Bizim yediğimiz zaman ayakla bizi bastılar. Ondan sonra bizi dayakla şey yaptılar. Ondan sonra bizi kaldırdığın zaman dedi Şehit Hüseyin kimdir? Şehit Hüseyin dedi ben. O dedi biz onu ayıracağız. Ya dedi siz asker sizi biz şeye götürüyoruz. Bismillah götürüyoruz. Niye böyle işkence yapıyorsun? Şehit Hüseyin anladığı yollar bunlar teröristler. Dedi dikkatli kardeşim dikkatli olun bunlar teröristler. Bizi daha çıkartılacak. İşkenceler bizi yapacaklar. Bizi divara yaptılar, kaldırdılar. Bizim yüzümüz divara yaptılar. Ellerimizi hepsi bağladılar. Bizi taradılar. Bir de Şehit Hüseyin onu ayırdılar. Yani dağa çıkarttılar. O da işkenceler onu yapacaktır. O zaman o da gitmedi. Orada bir tane çıktı dedi yani sana Allah kimdir gelsin seni kurtarır. Tekbir etti. Onu da taradılar. Orada Şehit Hüseyin orada. Şu an biz bu 26 Haziran'dır. 29 senedir bu şey de olmuş bu arkadaşlar. Ben de gazi oldum o zaman. Gaziden de ondan sonra biz her sene böyle etkinlik oluyor. Böyle bir şey oldu. Onun için bir sene olmadı. İnşallah her sene olacak. Bu zaman her zaman da devam edecek. İnşallah böyle her sene her devam geleceğiz. İnşallah biz yapacağız etkinlik. Ondan sonra böyle şu genel evan şeyde hem akraba yani hem birayevin ve birati o şeva olaya camiye süse ed xoji hazır bu misafir ki meçe bu açma mali ومشو خبره دوام قوة مسافرة من هي ورن عم شخرا المال الشباب كن الجيش من ماله ودن بسلاحة كتو تماما درخستن وان حبو جريدان دسو بيان جريدان وان شهيد كن جاء اولايا سوسا كوتشي بيه وان شهيدا ام جبيرا ناكن حتى عمري ما هبه حتى 600 سالي بيجي اما جبيرا ناكن و امي ورن سر شهیده خو ام شهیده خوش بیران کن هر سال امتن یلدون میان دکن انشالله حتی ام ساقبن ام او کوان ریاوان بدومین اوام چار برای من دو جامی دا مالا خوده دا بیتا خوده دا یعنی وانا شهید بون اوانا
yani hiçbir zaman em vanj bir nakin. Vana em hiç em ve çahe sebi bunji. Yalnız evan insana sadece çün camiye mala xude jibuy rıza xude yani dersa Kur'an'dan dersa Kur'an'ı hem de xundin hayata peygamberi xuda hayata Resulü xuda vana dedan evkirin dedan hinkirin o duxundin o van zalima ve örgüta mürted hat o vana van braymen şehit xist vaka yani heji yani evkavan de اوكا ماذا يعني وكا هي دوبو يعني حياة وان اوكا وان نجيب سا اوكا يعني ظلمة كمازن والمكرن جامعة دا مالا خده دا وان شهيد خستن و يعني مرف نورمال günde kitabı ci kitabı yani vakti ki malaki rabet utka malaki bükuje اوك راز من هفت خن هفت کجن ایجا ایمه نه او کی چهار برای من جامعه دا مالا خود دا شهید بون و هلا جبوی رضا خود درس قرآن دا درس قرآن هند کرن و دخست که مثلا و حیاتا yani hayata اوكا رسول الله صلى الله عليه وسلم hayata خدا تطبیق بکن و بملت بدن هند کرن o gerçekten avan insanı salih bun, insanı temiz bun, insanı baş bun. Seri meci arde hatta asimana bilinde ku de camiye da mala xude da ku van insana şehit ki ama hanik insan hene karşı yani insanı pis hene mesela Xuda muhafaza ke mecvan hani kana de çin de ciye pisiya da ciye ev kadar ten kuştun o boş de hem ahiret tavan hem dünya van tavşe ja mecbur ve Xuda Teala ve maneviyete ve ev ki daima sadece kudrya Xuda da o de camiye da لسلميجي و ده حوشة جامعية ده بشكل بفيز المكا وحشين بفيز المكا أو كهاتن شهيد كرن أمجي سري ما عردي حتى اسمانا بلنده وويش هاي خدا يوخسا هرهانجي أو بياد يعني دلي مرف أو نرحت بيجا دلي ما الحمد لله تشوف شكرش بركم مع نبيات جبوي رزا خديه جبوي أوكا خديه ويش هاي دلي مرف باقي يعني كي او كان مرفته يعني او كده 29 سال در باسفو ve camiye yani 29 sal vay der basbu او yalnız او kavanji he vaka he do bu be yani bu saat او ke meda kalbi meda o dili meda bu şekli yani dişe mesela biz yani şu empenj brabun استنم اجي نهده سالي بو وقتی کراbe mesela برای مرف چهار برای مرف birden جورته وره الانین باب büyük abi veya خود abiler ji ve ka baba kiye merve yani gerçekten pır zor pır zahmete pır zor zahmetiye Xuda Teala gibi sabr ve sebat damme o maneviyet avan özellikle maneviyet avan ve insanı baş bun temiz bun pakış bun ciber ve Xuda Teala ve sabr ve sebat daime em dilemaji rahat yani dilema ne evke yani İşte bir şekil yani ve zulma kul mekrin yani kesin nekir yani ve bilgam meda ve belki de dünyaya da tişkiye ve hiç şey ne bu katliam ka ve şey ne bu anin ilk aniş günde meda despekin günde meci çava bu günde meci insanı temiz bun tev mecbun sofi bun takva bun meşkar bun o hatın çıkırın ev örgüta mürted hata çıkır hat beveleist bevi günde temiz ve evleist o vi günde khara kirin o ev kirin yani kirin veran işte Thank you.